Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum. Coucou Rashima Ibrahim. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono mshileo wanono hanza Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yajalia ukomala nikado mliu ranyereze fami mjuha. Mwenyezi Mungu yajalie zetumu ikao rizifunga uzentuzini zikubaliwa ho hanza Rabbal Alamin. Wa alaykoum salam maman Nizari ma soeur. Wa alaykoum salam maman Nadia. Ma soeur, s'il vous plaît, n'en partagez les messages. Haukaya rare jakar jarmaze sujet. La jofanya mna communique mtiti. Na communique ikao ya manyanyasi. Ya lata ese Julia hahe iho la gare Saint-Charles. Harma e metro. Ikao kanao ni saze suraza hahe. Shangar jovumbua ledzina. Mwenyezi Mungu ya jaili ho hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya mbenue. Yaje yarenge séjour ya hai. N'en partagez s'il vous plaît rahare janjia harmaze sujet. Merci beaucoup ma soeur Maman Nadia. N'en partagez ces sujets. Wa alaykoum salam Fauza Mohamed. Watukufu e manyanyasi ikao ya latsa e séjour ya hai. Rajuhanza mpartage yo ujula hele zina la Sharifu Ali Kadafi homjini uziwani. Yo ujula hele zina la Sharif Ali Kadafi homjini uziwani. Na mpartage ni waziwani kao de mloyaro. Mje mrikontakte mfanyi haini za ufanya mrikontakte. E mwanyanyasi Sharif Ali Kadafi ya lata e séjour ya hahe. Ya jia fanyi haini za ufanya ya jia rekupere séjour ya hahe. Wa alaykoum salam Sakina Maji. Ili hambia wanadamu wenji ikao henu jo Parisa. Ipande shamkomori shakawa na tsonen ziro hori para ya rambie ze sejour na zozo ntipi ya haukaya ya borisa hilishihana raho mruhenda ende ya fanye déclaration de perte s'il vous plaît na rifanye haini za ufanya rikewangu wa hanzana ya ujo Parisa ipande shamanya mkomori ya ripana rifanye haini za ufanya ye mwinya hunde ye kartiyaha ye mwinya hunde ze kirtasizaha ye manyanyasi yo upara Kadafi ani Sharif Ali Kadafi homjini uziwani. Ye umjuo ngujori para ya rambi ya ukaya halate séjour ya hae. Haruma ye metro iho Saint-Charles. Sharif Ali Kadafi uziwani. Halata e séjour ya hae. Iho Saint-Charles haruma e metro. I parisiwa. S'il vous plaît n'en partagez parce que Rosa e kam kansabu gam nangalia o hama wana watiti. Gam ni suive o nani kam su partage. Gamsu jordi nerejes. Henim du joni hunda ukaha blokewa. Wede ami wahangu ya tu partage. Henim likao njo hende hatatim bloke. Hauno katim bloke. Yoti longo zinjindabo yandunga oban ya tu partage. Yabo gamrongo zema ami wahangu. Sharif Ali Kadafi uziwani halate séjour ya henari para ya jiareng. Watukufu wa jamalif. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Yarinike musomwema. Ho hanzahi Rabbal Alamin. Riki wanadamu hanzana na uvenzana. Tsani ngani yabo. Kamtsu partage. Gamtsogo nangali hamama poupée. C'est pas question, c'est pas insulte. Mais c'est la vérité. Ntsurongoze makalboshi. Gamrongozonyi kao gamnidungao. Je pris mon temps. Nangali henulo yabo. Yatsu partage ni bloqué direct kana ni suive. J'ai pris le temps. Ya wangalia. Haini mrianjia yabo. Ni suive. Yatsu partage, j'ai notre téléphone. Gamrongoz et ma ami hangu. Yatsu partage, am sojo bloqué direct. Parce que je suis là, gamni dunga o comme ça, j'en partage. Gamangalio mon zaina. Moi, je ne rigole pas. Je vais bloquer tout le monde. Parce que nous, ni dungo, mon zaina a partagé. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Natacha. Maman Galema ami hangu. J'ai pas dit à tout le monde, mes amis qui me suivent. Je suivi Sandat Ibrahim. Abotira, c'est pas forcément, oui, c'est fort. Henia unidungo na ni na partage.
Et au son idunga kaja partage, je bloque. Désolé Sandati, je te bloque. Désolé Sandati, je te bloque. Heni Mbungwa Mjolo débloqué après. Je te donne 2 minutes. Kaja partage à mon bloc. Heni son partage en bloc. Ok Youssouf Djaye, je t'ai pas dit de venir me suivre. Va au diable, va te soigner, Boudabel Amadi. T'es qui toi? Je te bloque. Dégage. Ouin de bobo nous. Va te soigner. On a besoin de ma ami au rang. Ok Sadati, je te bloque. Moi j'ai pas envie au endroit Dieu. Et nous même vous ma ami au rang, de ma ami au rang. Et nous le ami au rang, tu partages un bloc. Un bloc. Nous allons ma carboche. Je bloque. Vous pouvez aller regarder là-bas. Watukufo, ngarander harma ce sujet zahat, gamdujani bloqué après ni so partage. Ça m'a dit ma ami hangu. Njamba douane de matuma ami hangu. Doualo harma Facebook yangu ni suivez. Gam bloqué. J'ai pas envie de dire que ça comme Kadhafi. Cinéma manda il a we kanga joshi tafada. Ya jado fangu za kiula bena mafiti. Watukufo ngarander moi ce sujet zahat. Au kama je rigole pas. Heni unidungo, ça m'a dit ma ami hangu. Yo unidungo so partage ngam bloqué. C'est ça. C'est mon compte. C'est moi qui parle. Njafol semblou anidunge. We have Sohaji. Njafol semblou anidunge. C'est mon choix. C'est mon direct. Je gagne rien. Je gagne rien. Je vous dis à haute voix. Kabati ou ni libre. Ni fanye ce message zinu. C'est ma volonté et Allah. Heni adunga so partage ngam bloqué. Watukufu ngardar moi ce sujet zahatu nimlo ya bona profiter mangale ya leo no dia kam dia partage ni bloc c'est tout gam jar moi ce sujet zabotura c'est pas force gam force parce que nous le intéressé guni dungo na partage yo toujours partage gam bloc watukufu wa jamali fu ngasina sujet le très important. Merci beaucoup ma soeur City. Bonjour allemand on doit mettre le roman de l'Eurosna Janao bo cinéma sur bien Johnny suivez. Kusina jana mi gojo kan sudo nangali ya bokasati. Bala madzi. Hari Kadhafi. Najiru tsuru cinema irewe. Watukufu wa jamani fuga John maze sujet za haka. Yode sharia shangu ntuya usemo shwa. Yode sharia shangu. Haini unisuive wahangu, ami wahangu. Utujo partage na mwona ya njiaba. Gamjohenda na bloc yomi adiminara nga c'est mon choix. Jamforsa ni mbya jalo ni dunga. Et kawa ili warangwa nsuive je serai content. Mbuku jolo suive abariza komor. Shahar me Facebook ya hangu yolo ami wa hangu utujo partage ganjo bloc parce que yanja uni suive wonge intéressé. Dai kede makaribo shwako udeya wango ma intéressé. Au kaya yo utu intéressé. Hajofanya na kimu. Va. Ya shilien deza. Watukufu ngajor ma ze sujet za haka. Aukaya nde directeur ya hangu. C'est moi qui gère. Je suis le chef. Inuti pa jajoka ambagam nitulnia au centime. Inuti pa jajoka ambagam libao. Cha c'est mon choix. Nambao. Nouano nezembi. Henu nambio. Nizambao avec le cœur. Nyezimgu jabari ya jari libe, shakabati hata mzima harumanyu guni libo, kabati ya paron liba, hauka mitido interesi hamlu ya libe, ya bombugu jo karmaze ordre zangu, ye messager hangu, ya utujo partage, ganjon bloqué, parce que c'est mon compte, c'est moi qui gère. Wale wandu nwarongo zao, do walo harume live ya hangu, walo ma ami wa hangu. Ya oui, c'est moi qui gère. Yabwela ukagondungo nja hufari ya undunge ya ujuka hanza na suive ya utuju hanza nende ya lembe hauyende ya ele fumbu ça c'est moi qui gère mon compte et katikana page tikana YouTube de moi Johamba ntina gamina Facebook mon frère Asbogos gamina Facebook il y a 5000 personnes Mubunguza Getlengem Lodjina. Merci beaucoup Mélisse ma soeur. Watukufu gandar ma ce sujet za haka. Shayo de share shahangu mimi.
Yaboga mambio ni makababa ni mabibi. Mjuka ukomate mlongo ilizo ikao domani zao. Je m'en fous. Shahinde Facebook ya hangu. Ya ujonjaba nunguni dungo. Tujo partage. Ganjo msuprime. E kasi timizivan. Aukaya ntina besoin. Wangu fijo la koka litso na mradi wa jodo na ngali. Watukufu désolé. Garinja harma ze sujet ezahatu. Jedika ntina ola wala woi. Dabaike mama turamu hanjia buguni suivi kaja partage nse John Block. Merci beaucoup mon frère Hasbogos. Watukufu nga sina sujet mbili hatanrar. Sujet le très important. Cha de senga mfeke ka je joue. Gamjon gamlo ben sigar sina janao. T'as pas besoin de moi, t'es là, tu me suis au cinéma. Au lieu de quitter, de faire comme Nakim. Nakima Baukaya, va, mchili. Vas-y, Chilia Turam. T'es là, tu me suis comme si j'ai besoin de toi. Watukufu, garjar moi ce sujet ça. Merci beaucoup, Allemand. Sujet amando. Yambaba ikao. Yamitse mwana hae ulo autiste. Autisme. Mwana autiste wa mwana ulo trouble y'esprit. Yazalon made mjua ukaya. Mwana autiste. Ukaja parofanya même seconde. Raheja fanya hila. Yetsi mwema. Yembaba uo hamitse mwana uo. Hasikomo lila 2021. Rangu 2021 jusqu'à maintenant kajarejei. Ye séjouri yimbiria. Gekomo le séjouri ya heivir. Haukangu joka ya yeka harejei hunu Faransa. Iyo histoire ya Jirilio. Yeka harejei hunu Faransa. Ijo mkinisha hende magobani. Emrumshaha hemzaza hemwana ha. Hamfaria yaje. Badala hajua kamba bade ya mitse mwana. Bantina hatashwa. Yemwana nge mziro. Nto. Rihunre namna. Garjo hamben rabo. Garjo tsahambura suime. Garjo fanya niza ufanya. Ne uje unumbise. Damana ulo mziro ulo autiste. Ulo mziro. Qu'il pleut, qu'il neige. Yawo mzaze mujo karma utabifu. Garjo ujaharmwe suiti. Yesu jeinuri yamba. Garjo ujariambe wakati kao mbabahe mwana. Habaki komo li hatese juru sayi muhisiza. Yawo hamba balahi. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu yarinike musomwema insha Allah. Somahani nimlo TikTok, une minute. Parce qu'il y a un message très important du Mama Turam. Yabe habanu niangalie. Parce que emanashi wangu. Wo harengwa ne polisi. Usiku wa juzi mshele wa jana. Lahari hakaharmwe madamano. Hasiyabo harengwa ne polisi. Hasiyabo harengwa ne polisi. Yabongi obligatoire ni suivre ces messages. Matura majonere yabanu désolé. Emanashi wangu. Oui, jo fas jo. Emanashi wangu harengwa ne polisi. Bahari hakaharmwe madamano. Yabo yeda ulangwanzao 1000 euro. Ungewa mfunguwe yardia ni kwa nazifungu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema narnike mwisomema. Yo demana ikao yaka oblige na ngare message. Mbaba yarenge mwana hahe. Mwana ikao ulo autiste. Yamitsa en 2021, 2021, 2022. Yembaba bada hamitsa. Habangu sokomo lo harma mashughuli. Na wale mrumshahe katujua kemana gemziro. Shambaba hashidi haremarke subhanallah. Finalement ula mbaba ambe message vanu. Abasari zamba ye séjour yimhisi za hula komori. Ye séjour yimhisi za hula komori. Garjo ujaharmo sujet. Deuxième sujet, mwanamshe ya lolo ni mwanamme ikawa mwanamme diamnika zekirtas. Ikawa mwanamme waihahe ya namkarakara ya kufanya. Wakati kao yoka hunu Marseille. Haini wakati wale watoto waja. Wabiraho barini wawasuli Espagne. Wawasuli Italie. Bahata Greci. Yemotowo yoji deplace. Hende hawarangi hajahunu. Emrumshahahe mzazaho wanahahe. Hende hamfitini yaho polisi. Hende hamaukaye mrumahahe do fanya trafik. Zaudo henda yorenga wakomon maklandestin. Ojahunu Faransa. Subhanallah. Weide mrumshahahe. Mzazaho wanahahe. Yamnika kirtasi. Hasiya buhenda fitine mrumahahe. Huke mrumahahe yode deplace. Ndize mrumme. Haonehe misafare ya kwa ifanya huenda Greci. Yenda yorenga wangu. Yohenda Espanye. Yenda yorenga wangu. Yohenda ta Italia. Yenda yorenga wangu.
yeda ula Faransa wakaza zeradari zaha waonokaya wei haina mwezi hau mezi yekala ufanya misafara mwaname wei abasari zambao raili raheja kaya rengwa yafungwa harambie hadisi habatura mutizambe sheka wishi ya katirengwa wakati yo mruja uzambe mrum shahati mparare hadisi ça fait un peu de temps mrum shehani ignore hamba ukaya yemana neda na hamba dabweke mrum mahangu yoni tretenani abasari zamba we mrum mewoi ngoma gobani bande mrum shahahe hende hambata hamfitinia kumkuwa yedo fanya misafara ya kimagui subhanallah wede mrume ya mnikakirtasi iyo suje ya bili ngarjo jari zambi suje raru likari fanya suje manu watukufu ya mwana mshohatu likawa mwana mahahe hadunganade nae wende Dar es Salaam hawanza endia fanya operasyon rali mwana mshohatu gena kaseli lebele Mwenyezi Mungu Jabbar banda mwana mshohatu wasulihu le mwana mahahe hede harengeze mali hamangamiziza na mwanamshe ya ulale dele lila wao vundo mwanam mahahe harenge mali bade mali la wa mjidi wa Itsanga wanike mwanam mahahe ya bale mwanamshe wa ibade mwanamshe ndishi yatima ya karma France na tambu yeda ya mvuri za Dar es Salaam ya rengeze mali ya hula marchandise yenda zahe Komoli ya rante mwanamshe Dar es Salaam mwanamshe answa Dar es Salaam utona mapesa utona fami ya bohajoli wani mavai na masera nimlo TikToku na mtapote paske kaka mtu tapote mameteze kön makalboshi wa kwanza waishie rongo njema ngwajo huja wa signale comme d'habitude et live coupé ne kai signale wa couper hantina upata mjoji concentre Facebook finalement mwanam shatuola rijaba nur shemeza rongozo mji ramba ukana mfanye niza ufanye mwanadamu woi ikao hasiza hiyo Komori mummono ukaya haja habala marchandise haranse mwanam shwahe ikao ni mji de mwawahizo waili hamrati Dar es Salaam alhamdulillah mwanam shahatu kajaola kajangamia yuho Dar es Salaam hapasa wanashe waili wale yuho Dar es Salaam wabidi wafanye msafara ujahunu Faransa warenge mwanam shahatu ola wabaki dawe na hao mgarde yaboga mtsongo dunga bana suje timizi genda maze suje zombili wabaki dawe ni mwanam shahatu ola hao mrenga baada mwanam shavuliziwa ulo mwade yetretement timu mwanam mahe arangaze mali yenda zahe yafanya yahula marchandise yasa zahe oi mwana msheka oi mwana mahe wakidaho yatsona mbaba yatsona mzazi yafiwana wa mzaya habaki hula hahungwa na washawaili Mwenyezi Mungu na wajaze heri wa roho njema na nia njema wasiabo wi humaji aina wa alaikum salam wa mrengo wakabaki donaye rijaba nufanya suji ya mwando rishemeza rihundu mapesa tukamashashi dans le 1500 € mashaallah owazito wandani mnidunga oharmaze commentaire wajaze wenji wari para rasali mwana mshewoi ili yatuhende yatimize traitement raili lebele liwolo likaula wa uvundo ha negligence ya mwana mahiai hansi na negligence baada kajahura wangu wa muhimili ya kabula haukaya ngajoka kabati mandu fragili hamabele kabati mandu fragili hamabele bele inumbandu fragili timpa kamria kazwamanyo timpa kamria danguhe shamru jwa utre sutifu ya hahe yende hata isasa nyamru yangba iklia mru uwade yabo kabati mru ujiju Mwenyezi Mungu jo mhifadhi nywanasho hatu wanyotipia nana nywazaza hatu ikawa nyu hamsa nyuklia sutifu alhamdulillahi rishidi rungu 1500 € baada tirongo wabam nana mapesa rasaidiwa rajaba nura yaones riabeha wanawashe wale washidi wa muhimilia wamsuive rihundu na msaanda abasar zambao hafanya ya operasyon lebele lipulwa haukaya kaljajo repare jokali repare haikabale wakati ya jisante nemnabulu nemnapumba harma lebele hashidi wa hundu wangu wa muhimilia kajahundu wangu raili hafiwa ni wamzaya lebele lipulwa alhamdulillah kairi embabio lebele lezima akawe mromara rulona 28 ans yabo akautimizi 29 ans zensuzabira Mwenyezi Mungu muhifadhi sha ezabakir garfere shar mwana shwa ilikawa dwa kada wenae mwana mshemzima hasa hundu msafara hajahunu Faransa wa wana shwa na magalie wana shwa Mwenyezi Mungu wa roho njema na roho kuwarenga mwana mshemade utona mbamru wakaulala dawe na umsaidia ye mzima hahundu msafara hajahunu Faransa ye mzima de yabaki
ulo daini mwana mshahatu lo mwade sha ziba kizauka ya juhanza msaada tena mwana mshahatu ya live hola pitali ikaunga bodura bidia zilive rungene na wili ya sezahe ihokomol inshallah. En tout cas hasa hafanya operation lebele lipulo Mwenyezi Mungu jo hifadhi wanawasho wabaki ya hifadhi wanawasho wajina haukaya uwade wabele wa alaikum salam lulu uwade wabele unuka udotsa hamri ya kazwamanyo ni mwana kaudotsa hamri ya kliasu chifu ilo jau sha ekazi mbamru zo mbamru bamru jua urenge mwana ngumhamso ye mwana hakaza mrumanyo ya mba uwade uja sha Mwenyezi Mungu jo mhifadhi ni nywandu ikaudu mabaki inshallah. Ribeshele marahabe wanadamu nwazaza hatu waswasodo wazaze wasaidia zemali mwana mshawai yafanye traitement waribeshe yazo zemali raziveha ate mwana mshafanye traitement lebele la pulo abasarzamba alhamdulillah lebele li pula mguna jale kabo wade usaula wapia haukaya kairi embavio ya mbange na muo wa Mwenyezi Mungu asahilisha rihundo nando rajina wajumsaidi ya tena insha Allahu ili yalivola pitali kaudu yaliyo yatinze na uli ya sezahe heze baraka za mguna mtume haukaya siwa nadamu. On va quitter ce bas monde, on va laisser ce bas monde. Rijangar joulawa manadamu hazani habeshwa mawade manadamu hajangu joulawa c'est obligé Mwenyezi Mungu ujomsaidia ya msaidia nyi kauduma msaidia nano wajoridi wa msaidia tena ya libeze duraza hola pitali banda satimize operation rihunde na namna uyende uniparo hi arrête rihunde na namna insha Allah ya wanadamu wenji heze baraka za mguna mtume wamsaidie ili ya laula pitali wa alaikum salam radhiya ya livedura ya hola pitali kao hasafa atimizi la operation ya hundone na wili ya sezahe Mwenyezi Mungu ya jia mliveni ya live haini mwanadamu jo msaidia haukaya mwanati wa mzima wei hakano wa mzaya wafu habakiwa eche mwanamshe mrwa mararu hadofikirukaya ewandu zahe ngwajo hafili hanaye sho wandu zahe wa mranti wakati kao ya mbali ya hondo la pitali woi de mwanam mahahe wa kifami hede hara detourne zemali hahuluzi ndu hasizahe harante mwanamsho hatuno wade wa kanseli ho Dar es Salaam wo mji kwa japini seula shababi na izomali wo mji watowa shawarante shababi ngujere nguzungulo no mji nguhuze marchandise alhamdulillah grâce ya hanyu na Mwenyezi Mungu heze erohonje Mwenyezi Mungu ya mbani mwanamsho atafanya operation havuku alijuhanza na msanda wasaya Mwenyezi Mungu ajalie yardia sezahe komo liebie yahe yardi tena insha Allah ya live zedula zoho la pitali yake ampe yake bardan wa salama Mwenyezi Mungu yambulie mrumme waziona maji ya hundemba izawana insha Allah. Watukufu ulisokanza libira lone sokaya ribeshe la marahaba nywa mikao mumsaidia ridiri demande na msanda wasaya alimsaidia ya libeza dulazo la pitali ridi tena ya hundembie ya sezahe haukaya izo mafanya tsinchashi nana izo mjoka fanya tsinchashi nani mdojo ukaya uwade wa husubele uo kaudo sa haukaya wei hadanguha mwanamshe wei kajadanguha kajaulwa sha hatotlia hakauyeshi hakaukaze suchifu zahe hede hata hajisante nabwe haruma lebele Mwenyezi Mungu kujomvukisha ikebanu havuku insha Allah. Watukufu ngarja haruma ze suje za haka Mwenyezi Mungu ajalenyi kaudo mridunga na nyanyi maridunga insha Allah. Hauka wo mwanamshe utsuna fami wo mwanamshe utsuna mru ngajokaze fami za hatu wo hanza mru hafaida eka kutina mbahingu hufiwani mzaze hufiwani mbaba wendo uniparo laisse-moi tranquille arrête de m'appeler n'importe quoi va au diable. Ngarjua ukaze fami za kikomori rikansi harohombi mrukanza manyanya wala fami yeka mrukatina mbahingu si wanzana yeka wengena mali yo hifangarjo uzirenga haungarjo urithi sheka kutina mbahingu hufuwani mzazi yabo hufu Mwenyezi Mungu namnike sitara owazazi hatu wakanemuo warilele waranzize wa alaikum salam mama chérie mama Ferdina hauka imane mwanamshe wa yavurizi wane fami wa alaikum salam Muhammad mana ndabo ikao ye mwanamshe woyi katina mbarogo mzazahe hafu
yo demana aljo demanda msaada wa hanyu. Mwenyezi Mungu ajalie kudratillahi ya Mwenyezi Mungu izo maandisa mtimizi rimsaidie renawili rezilibwa zedura zao la pita la kufanya operation ya Sezai. Mwenyezi Mungu yambulie mlumme waziona maji daike manga yende ya mlole ya mrembaiza wana ukaya tama ya mrumana. Watukufu ngalja harmaze suje za hatu rombe Mwenyezi Mungu kazi ramba banu ngalja hunra wazaze na wababa na mazababi wa roho njema rijo usaidie mwanamshe woi lishe yatima yafanya operation ya pua lebele ya kane kaseri ikanyoti pia mumsaidia. Wi beja Hasani mumsaidia hasbabu ya Mungu ngabwa msaidia zedua ngabwa msaidia hao mombela zedua ngabwa msaidia zemali hawasulia bo masha Allah. Mwenyezi Mungu jojailia izo madisa mtimizi. Nyimlo TikTok c'est normal pasonga bondwa parao yabo ngejo bege okaya imakababa ni mabibi, c'est leur objectif. Quand je suis là, il signale, il fait tout pour déranger. Watukufu ngajo harma ye sujet. Ye sujet ni jawa inu sujet la paro ifanya shine de suite. Sujet ya mbaba ya renge mwana hahe autiste. Mwana autiste wei mwana ulo trouble esprit. Wei mwana ya zalo mwade. Wei mwana ikao ya tso tranquili yeziungoza hai. Haina dakika yo ufanya bri. Haina dakika yo ufanya hila. Kajaparo shinda ya katranquil. Wa alaikum salam mama maliza. Yembaba woi mbaba ikao halole mrumshahe wazaya wana waili. Mnamana mme na mnamana mshe. Ikao yembaba woi yemanahe mnamana mshe demhu. Ikao ye autiste. Mjoka autisme. Wa alaikum salam beigadon autisme. Wei mwana mwade ikawo kabati mwana ukoka na hila hama mwana yazala autisti. Wala mtishangaye dar parufanya mesaji ya mbaba ya renge mwana hahe ya mzaya huru Faransa ya kaudo mandele ya shinruushe wa mwanahe mwanamme finalma hamonte mwanahe mwanamme garjo ujaye suiti ya video hiyo hamonte mwanahe mwanamme ya de deteste mzazahe na wo mwana ya zalo hamamna mwanamme sheze twabia shaharenge mwanahe mwanamme mwanahe ya mzaye hadomreda mrumshi finalement hamanipule akili hate mwana hakajalu na mzazahe finalement mwana hado wa mzazahe iyo ngarjo huja ukaya yol paro ya bagarjo jarmo suiti inu garsi harmo suiti mbaba woi mbaba ikao ya zaya mwana ulo autisti hazana mna mme. Yembaba woi banda harenke mwana hahe autiste. Hakaudo mandele ya mna mshe. Ula mbaba harambua ya ukaya ya mwana autiste. Uongu johungalo courage ya mama. Papa ngudongoni fanya jao. C'est impossible. C'est impossible. Na womana usuvuwa ni madoktori. Womana ulo haruma usuvewa. Wibodli buji. Womana usuvewa. Nembada wei haoze na mwana autisti katina le courage ya ushinda ya buehanywa ya ambie mama kapapa kudongoni rega c'est impossible kamzijua ula mbaba bande dorenge mwana yebo mbaba wala hitima weidi mwana hahomade kutu ya preservatif bada ngojo hisa haraka shagoro ngoma na mwade mwana mshe udo mandelea kuna ushida umetrize ye supermu yao udi mwana hao shahu jihundu humita yabonga rejio dingoni mwehadi sirango banda hende hadorenge mwana hahe autisti yelala naye ola mbaba harambu ukaya ye mwana deja habadiliha aukaye mana rambu ahuru dukaye de ulalo naye ola mzaze nguonoze efe shabada mzaze katio la ina hali ya numa wade manrajina na mrabi wa mwana autisti mzaze kwa bo wima wade mrajina katuji randa konti ola mbaba banda harambuwa wimunia kuku ola mbaba banda harambuwa ya ukaye mwanange na wana efe banda yengu rambukede uko mkanti ola mbaba hasiyabo
haprepare msafara wa shughuli ya kakomoli yo hao na balangu prepare ya kawe ola mrumshi hatsanganya ola mnariali hanika ola mbaba hasiza hekomori yende afanye emwa ola mbaba omwezi ula kajaja ola mzaze hadi swelewa katsura mbwaye mwana gurambweke mwana gabo kalite zindwa jina yamboga mlo jihadisa ukaya riamba wimwe bahati bonjour riamba ola mzaze kajaelewa ola mbaba kajajo mwezi wakaubidi arejei ola mzaze hatundu hidangu wale mwanange mziro ze problemu ngizobara ye mwana ulo autisti ye daula ya Faransa wajoka mwana autisti weti mwana merite ya tsololo wenguni use devant diable bouge ola mzazi wa alaikum salam bobali ola mzazi harambwake mwanange mziro hapara ola mlume hapara ola mlume baada hapara ola mlume hamwambe mlume ukaya ye mwanange mziro na mzazi katsuhisi ukaya ye mitsade mlume ni mwana shiwa he wenge mtiti Walaikum salam mes enfants. Et mwanashiwa henge mtiti. Ula mzaze katujirande konte. Kabanu heya jomitsa mwana autistino. Koyo uko kontrole mwana uwo mwana mshi. Ye mwanashiwa henge mtiti ata super mukatsi ketsumlao. Mzaze katujifikiria. Sha finalement hendi harambua. Hoka ula mbaba haraya ya rejei unu Faransa. Ula mzazi mwambe mruma hamba netike banodu wabita kafa ye mwana haukaya ta ukutukirwa haja finalement ula mzazi harambua wisaidi akim bonjour hashidi harambua ukaya mruma hedi abite mwana kafa na mangale mbada ikawa na washungwa wenji hata Lyon gabo mabisi speciali owazade wako uhuza ola mbaba kajaile ukaya mwana autiste tu le fais quoi angale trouble mna mwana mtiti haukikana ba mtiti tide agi de ankili wongale courage umbwe mabaja umwendeleye we mbaba hahe finalement ola mbaba yemzazi hapare famille ya mbaba yaboga mlo joma doni mo sujet hambie famille ya mrumahe ya ukaya ye mwana hamitiwa na boga mjoko ye mwana mwade emman mrumago katsukilia haja yabo sarele wakanda kanda ye wajihundu wowo haringwa soma uhitima hula komoli bahari mzazi akaze mrumahe rabo ye kambaba wotidu wa mita ye mwana ha Ikambaba wetidu wa mitse mwana hao. Pourquoi utsohuja mahunda solution matunda ya mitse mwana ulo autisti. Sha deja uharaya wareje hunu Faransa. Ola mrumshi aila grossesse bada ikaudo évoluer. Haji hundu ngufaruye mrumme. Sheri daikendawe. Filambu wakandawe. Kutwanza ukiri kandawe. Yenso mbaba haraya. Abasanda yentsunu le solution damana ulo autiste harudi alo mziro na magale mwana autiste mjua uheli ya kokaya ya kokana hila Walaikum salam Yusuf yentso unsaidie jeri tsahenamna komkwa ritahemru jere lezeda ula Faransa komkwa weire mubiza namru yemru weire mrenge ikema hamlola yuhate daula kwa jajuelewa waitsi mlu yabidi yalo longeaji ya zae haukawa imwana mwade shamjo jara meshikomolisha hatu par exemple ulambadaha haraya ulambadaha haraya kajaja mzazi hakingia hati mwana uhaja hazalwa
mzazi haeziwa na usisiwa yeda ulawa ya Faransa washidi warambua kaya waimbaba hae dia mita au kambaba jusqu'à maintenant kajaja mzazi habili harma arrangement dene mruma hae mto baga msufre wamiche ganjuba yehanywa wanukuwa na uzijua ngajobira namna hunde taratibu na uje unisaidie na mangale roho ya mzazi itapalao. Bonjour Amadi Salwa na mangale roho ya mzazi munyuza ya mwana itapalao badange na mwana mshe autiste mwana udona grossesse ya grossesse avancée o ya grossesse améliorée o mwana Hamadu yotoshida jikontrole de temps en temps ya nyalia Wesley ya jinyalia o mrugungo courage ya nge mwana he yamle watukufu nsukwaza ndo jeni ngoni mwesuje gamjo harme suiti ye suiti ulambaba habaki komori hatabasa yoba hanu nyifami fantomu ya hahe mrambo ya ukaya mwana mahanyu hali hitima haukatsuo habaki komori hatatsoi ye sejuri yimuhisiza hisa komori ye sejuri yimuhisiza komori na mwenewe mzaze woyi na mangale mzaze munyuza ya mwana ulo mwade mwana yazala mwade ngufaruye mrume ya tsohuja haba turamuke mrumangu akili hajanti na mfunga haukaga mjutabia wa miche na mwana woyi na mangale roho ya mzaze. Ils ont pris c'est pas question d'amour avec son mari parce que son mari il est déjà calboche fantôme. Elle est devenue cannibale criminelle. Finalement, il a famille mbaba. Olambaba kajambi wanduza comme tu somme hitima bandami. Shahakubali la famille wa somo hitima. Il a hitima iranti mbaba komori. Avasa mbaba. Gwanzi a changé identité. Yende yandise a zero. Yende mayoti. Yanzi ya tsahem safada tsahemaish. Subhanallah. Ye hitima wana nawe. Gejo wana nuanduza ho. Wakatika uhulesha hao. Ye kati ndawe. Waufanya mbaru kwa ma ADN. Ya wewe. Joka huvuku. Joka ukabie protege. Shema na waturejei. Non turejei. Jodo ni kaza na boka ya tilalani manangulo mwade. Ah. Izo deza kabidi urejei. Izo deza kabidi urejei kanga wesuri kati ndawe. Na wetawe hubakiho. Yesa juru hubiria. Nyesi munapole shani. Na magale mwanede muhamadoi. No. Emana nsohuja na buwani kaza na boka tilalani manahangu. Ya renge mwanado. Yoko kane mwanado. Kowo ujo kane mwana. Hubakida wenae. Ya mitsa mwana autistido. Mwana autisti we ya mitsando. Bwenu husi bo sinema. Mwana autisti wo hamitsi waje. Ya mitsando. Yoko kane edo. De mwana mahahe ulona neva. De mwana mahahe ulona diza. Wakatula wa superma. De wakoja wamfanya kontroli. Watu wa jufumo kwa jana hitima. Wakwa jihitima hingo wazungu. Shanda wabo mbaba. Pourquoi watu huja? Waja wajihania. Majama suve mwanadamu ya mitse mwana. Shahusi hapa hubaki komore. Gono ukaya bokomore. C'est chez moi ou c'est chez toi. Chez via ho iruneha. Mwanadamu mwihamandawe mwana wazaya. Leko jonko umshinda. Yatso ushida jikontrole. T'as trouvé le courage et le cul ya umbuwa. Emna dede wa hai. Uko uramba kanyujwa ukosa aloha nyalieze nguo. Uko uramba ukaya nyujwa ukosa aloha jikakia. Womana mshemrwa mara wikao ye mwade. Izo pia. Uhundule courage ya udombuwa na boga una mzazae. Gena mbwiwe nguo yabo hujojwa udoula haina wakati. Hujojwa ukome yeheni heli wanzo wikome. Shahuono ya ukaya ngojo urenge mwana hao. Ya mwana hao wa mzaya mwade. Umbitse kafa. Olio ya utu ya preservatif urai li gondo wa rehito. Shahule lesa haukabanu. Wandu hamanda wanu. Wa 1 minute na 2 secondes. C'est normal. C'est normal. Gwajo umitsa wa parona ibu. Haukaya wakaza otu uholelea. Haukashidi wa jimetrize. Bahate mwanaho wa mzaya. Bahate mwanaho wa mzaya. Autiste en plus. Mumade. Gamangano mesha. Mwana wa mzaya autiste. Putain.
que vous connaissez la définition d'autisme? Autiste. Subhanallah. Woman a le troublé esprit. N'école. Ya tu paroka tranquille. Yule mananshaga gabwana de mwanza shahawa. Yebo mbada olu ya urenge mana humade umle. Yenda yo konga pour ma bisi spéciale. Ya hema banatu wa Faransa, et ma brésilien, ma brésilienne, ne ma française, ne ma anglaise, ne ma africaine, wa uhuza, o bela vero 30 €. Gojonja male bisura memna dakika mzima wende zao. Olu ya honda waregesha hole. Wanu wangu wala hitima. Wanu wangu watsoema. Mnyezi munarpene shari. Yode manara kauja yesu tihindri. Jerabe ola ila hitima iwana na mbaba. Haukaya habaki komori. Hata yesejuli muhisiza. Ya wabasaka gwanzo yaje. Kana ujwa huja. Na hajo juwa yaje. Au début ya jango solution. So ikajaja. Yesejuli muhisiza komori. Isaihi sahula. Hasibabu haraya haja. Subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu namike hatima njema. Nyinyi kamtuelewa. Wiza Makari. Merci frère Zama. Nyinyi kamtuelewa. Kamturambua. Ya ukaya Mwenyezi Mungu yo upinise taifadi. Si wakomori si wai. Si nafikirambi. Gasi juma ubabuha. Hutahandogo za uhaki. Na boza esprit zatu ngizo esprit fantomo. Mwanada mgundu atarenge mwanaha heyazaya. Ulo mwade autisti. Ya mredezio ya dohula. Subhanallah. Izo zoti pia kamtuone ya ukaya. Izo hitima dizo mahala. Na mkorijo malahoni hanyu. Ramo jaja mpiblik majanga mwambaga mkorijo wangu. Na mdojo ukaya Mwenyezi Mungu katira dinasi. Na ye guripini seze fikira fantomo lonizo. Guripini sene komportoma birlonizo. Msidi wazekati fanya message gasina maha ya mzaze maure ya lulwani mbaba mngazija hadonge mwana hahe wa 19 ans yolala dena na womana ya rendo wa mwana gate ya bona mdole wa ya ukaya zinunongo vrema zulonziro zinunongo zulonziro ye mbaba hajuha masihu heda hundu wale mzaze ngo fukoni hahe mwana womana wa âge de 29 ans. Mzazengo bojungu yo na usia à sa propre fils. Ehenga mamo onso wana hitima. Mungu bahati baturamu katina ye esprit fantôme ya ho watsovada bwadongo vumba ze famille nemiji chaturamu nguwano pour que ça change. Ye concerné ya Djoka izoka zirendo. Ye concerné ya Djoka izoka zifaniwa. Ils ont dit autour ya wanoni izo. Mais Turam, il a jamais venir là. Il a dénoncé famille à Kamili. Haoumji wa Kamili, c'est impossible. Il y a aussi des manézinani qui ont des maturam. Oui, il donne un bloc. Bon, reste poste donne à mon iconare déjà. Au commentaire, batan un jour bloc. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu arnike musomema. Mwenyezi Mungu ajalie haukaya ye mbaba wei haundu pini sue general. Haukaya Mwenyezi Mungu hamuhati komori hate sejulia heihisa. Ye sejulia ha heihisa. Hojarenge mwana he autisti ya mrende ziyo. Izobwa komoni gamono hamakese de bêtises. Gamzifanya umala unihani. Gamtolongo wana mwikaudu mwa hébergement ze mwale asoda nyuanaume. Gamtsongorongo wana huwa nyanyani mwa detourne les esprits manze mwaheye. Gamlongo wana mawaza ya manze mwatseye. Izo tabia bimloni izo bwa komori kanga rambula nao. Wankana wanka warangu wana hao. Wankana wanka wa violo wana nasho hao. Sifanya suji ya panonta ya mwanadamu. Ikao mjua wa mrambu wa unyoti pia. Ya uke mwanadamu uharenge mwana mwanamsho ha.
uone mwanamsho hai wa mbaba mzima mzaze mzima ikawe mwanamshi harenge mwanammaha wa mzima hambala ujahunu Faransa hahulu kirtas nationalite hanike mwanammaha mwanammaha wala hajuha ne mwana he mwanamsho hai wa mempermemeri hende hamrenge hambala hende za hamsiruni hata hambizwa naye hata hamitsa hata wazaya ye fami kwa tsona kazorisa shagwanzo wala be mzazahi mwanamshe wa mwambie mzazahi mwanamshe ya ukaya Swami he mwanammaha n'importe quoi. Je te bloque. N'jaba tu les chaouis. Faut pas dire que tu l'as moulatisé là. Comme vous bloquez. Va là-bas. Tu me donnes à manger ou quoi? Bokelo. Rescape. Va au diable. Tu me fais quoi? Tu me donnes à manger? Tu me fais quoi dans ma vie? Rien. Dégage. Va te soigner. Mes messages, les commentaires, avec respect. Ils ont c'est pas obligé. Ou dire, il mingongo. Chana wakemba kwamba respect. Nyezi munaniki khatima njema. Et hapo comme tu le okaze famille zatu. Zileni ya famille fantôme. La plupart de ça, quand tu es là, il y a zinu kazifanyishia chaque jihanti na commenter fantôme bu majindu ya ule okaya. Ce qui se passe, c'est vraiment c'est mal, ça fait mal. Vous pensez qu'avec vos commentaires bidons, je vais vous laisser? Va voir quelqu'un d'autre. Si tu vas trouver un autre turam que moi. Watukofo, Nyezimgu, nani kemzaze wa yurohonku, na subra, haukaya ye hitima iwana, na nyinga mrudini mabieni, ni fami zahatu, na mreti ze hitima zahanza mdo konfi wanahanyu waluma adult, nika mdoka yabu wakati njao na ilawa. Ye mwanahanyu mrumdu hazi mrumbaba, ya kawa ya jazahe komo, ya haraye ya reje, ye mrumsha ya banodo wa mitsemana, mwana ikao ikadoro, ya ukomangalia mbaba na mzazi. Na ukomfanye control mkubali msome hitima dizo mwana hanyu ya hitima iwana nae habaki hoko mwari katujwa huja ye sejuri mbiria haukaya harenge mwana hae hamli ekaka jakale mwana joka hajaza ekaka jakaya le mwana joka hajaza subhanallah nyezi munanike khatima njema yani nike mwisomwema Zahuanada mwaredi hama fantom. Watsoujo ubilada muhateshaha humwade. Otisti. Ndugondo atayanjesha hawa. Merci beaucoup Saifu Sahim. Watukufu. Inutsoka ujarme sutirmambeni ukaya ulambabara paro hamba usiku. Ye sejuru saihi sa komori. E yabo ye hitimake jawana. Et aboye hitima ke jawana. Ye kakweli wetsidi wa mitse mwana hao. Pourquoi watu huja depuis 2021-2022? Pourquoi watu reje hunu Faransa? Wajawa unesa ukaye mwana wetsidi wa mitse. E mwana hao lumad. Shahubaki komoli hatabasa kutujwa huja. Nyezi mgo kanza unesa ukaya. Gojo baki hata sejulu hubilie. Deje mwana hao otisti hasa hazaya. Ye mwana hazala. Nzaze hakingia. Giharumaze dulori haeche. Ya mwana otiste yangwa hazala. Gutsongo sisiwa na uheziwa. Yeda ulaha Faransa ngwa hulindao. Zesulwa za honga zijulao. Heni wakatu jonja arme territoire français. Bombaba ngojo fungwa haukawe criminel. Watukufu. Gardien arme deuxième sujet. Troisième sujet. Troisième sujet. Que ça va blesser les gens. Gamumgongo zoni nywana shohango. Jelikanga mjokaya memituram. Tout le monde m'appelle que je suis l'avocat des femmes. Chayeka zembizanyu mzirendao, on ne peut pas vous laisser tranquille. On va vous dire. Parce que ni de wangu ikao ni kam shukuri ya njema, marendo ya mrumshe. Mrumshe gojo monesa njema ishiwi, umrenda na nzima zotu efasea. Kajaparo hamba humrede mbanongo.
Wima na mshe ikawe ya lolo ni shababi ikawe shababi wii hamanziza. Kajafanya sawa jema zababi hau wanaume makalbosho alinazi nationalite. Ye shababi wii halola mwanamshe ikao e mwanamshe wii haviri Grace à l'époque. Hajaham lola wazaya wana ngona wana warar. Yija e mwanamshe wakati na mparar hadisi bande problemu yija katina argument shahabare mrume yo mtabisha ya umuwa. Yode argument ya hahe ya kauneleza. Eza jirindi turamu. Ye mrume woi hahe ya na mkarakara ya ko ufanya. Yedo henda Espanya ndio renge wa Komori. Wabiraho barini. Yo henda Espanya henda renge wa Komori. Yo henda Italy henda renge wa Komori. Wanzuaje hunu Faransa. Yo henda Greci henda hafanya renge wa Komori. Wanzuaje hunu Faransa. Ye shababi woi hajitolea yo ufanya. Omkarakara unika ngarambo chapeau. Haukaya yoti hazinchashi. Habe hawenji hunu Faransa. Habe hamazababi wenji hunu. Waka Espanya ze fami wa wampara. Ka imana hata wasule Espanya. Damrenge hende yo warenga haja. Haka upara ni fami zinji wenda Italia hende renga wakomolu yo hija. Haka udeplase yo henda Grece hende renga wakomolu yo hija. Ola mrumshahahe. Hasi yabo hende hambalance. Hende havumbua komkwa. Emrumangu kanikelensiza. Emrumangu yo untabisha. Nema na yatsona wakati wa hangu. Na izoko le mwaname eka fanya hazi. Yebazia hahendiyo. Gujule hani hokayo fanya mikarakara minji. Na eka japaro dhulumu mwana mkomori. Eka hamba gondo Greci. Foya huwasulishe. Na eka wende hata ubahatishiwa. Yo utowa mali. Warenge maavuka. Ili huvuku. Zonsi pia hakauzifanya shababi woi. Emrumshaha hasi yabo. Hende hamfitini yaho polisi. Henda baukaye mrumahangu. Eka nikelensiza. Katina mbahazi yako ufanya. Na hodele mrumshe. Watsanganya. Wazawa na wararu. Emrumsha kahunda sejuru. Shaha yundu hapaksi. Hala mahaba ya hedene mrumaha. Ola mwanamshe hende hafitine mrumaha ukaya. Emrumahangu. Hazi ya loniyo. Katina hazi ya fanyao. Gutsongola wabanu. Henda dionga maklandesta. Italy na Espanya na Greci. Wala wakaza zeradari zahao. Walungu zetabuhithi. Wahundu kaya sevre. Eba eshababi woi. Gena misafara minji ya Greci. Eshababi woi. Gena misafara minji ya Espanya. Eshababi woi. Gena misafara minji ya Italy. Da hata yo ujwa deplase dan dehors en Europe. Hende yuho hadungana na mdu ha passport uja unu Faransa. Finalement emrumshahe hende hambata. Wakati kao ya mrumme haparwa ne polisi. Hende hanketewa. Kaja kao jwa kao la de mrumshe. Ika obligatoire témoignage ya mrumshe. Ardi ya témoigne encore. Mrumme hajoka de mrumshahe. Hande mrumshahe ya ukaya. Zabani wakafanya helinu. Hamba mtujibi wala gamanzo unirensi. Haukati lemewa. Mrumme mambe hizo na hureda hindi. Hamba gamanzo unirensi. Yeba nuhe mrumme huransi bonu hunsi. C'est obligé ou mbege weniwa mfitino polisi. Iba nunga mwana mwanamshi katushi ya rambu wanjema ya redwa ni mrumme. Ya tso rambu usiku. Ye mrumaho ya wanziza. Wafanya patisi da wenaye. Wazaya wana da wenaye. Baike one méchant. Même si gmi wurema. Même si je te frappe. T'es ma femme. Mais pour aller à la police. Wani balance hanziru wa magazino. Wamanadamu wa peu. Jedike hadisi inu. Gaminio depuis longtemps haneleza. Shamba botura. Hadisi da unemrumshangu. Wana hadisi da minemrumshera. He hadisi jenda hule. Ya maname japareda jujewa. Bada hababusi wambavi. Tipare mrumshama biatira mwekala wa unimu wana underange. Sada yese normal. Wendua balase mrumaha. Haba kama nzwanirensi. Oui, hujojua virarmanza ya hurensi. Mais c'est pas à ce point. Weli wambalance ukai hazia hufanya udonega maklandeste ujaono. Yoro hombi. Yabwe manamshere hisa wala hani bloke. Kajakana bezongwa ishekali malahangu tena. Abasalzabe manamenge magobani. Manamenge magobani. Hafungwa na amandishi huna jana. Alafu manamshi wana sohaka. Kamtsusololi yauka. Iyalala na mrutsinkodo. Iyalala na mrutsinkodo gamambioni buwazazi baraka. Hakuwa nga umemwalala danyina umazawana danyina o. Waonda umaonao maandui. Waonda umaonao makriminel.
ntsibanu na dailie mwana memkomora wala ntsibanu na mkontrani mumaniliani mumuhimiliani bwana shohangu shezalo ntinambani na face. Vous êtes des méchantes. Yabo njaba nyoti pia. Lui a dit ça, on m'a visé. Lui a dit ça, c'est la fantôme. Ça veut dire quoi ça? Mbabarowana ha. Gojo Djomane dawena eh. Gojo doit trouver le courage de chercher une solution, de se séparer avec. Mais pour aller à ce point où elle est en balance, aux polices, comme quoi il y a Hazia et Orangama clandestin. Ou comment nous payons? Ou nous payons? Madame Chamado, c'est vrai. Déjà, on s'en madame Mengo fréquenté d'Awenae. Où les copolos d'Awenae. Où on doit en dire à Djaroulo le Katsumut, dans les Tsumut Sanuja. Et madame Mengo Katsu le Kawa criminel. Ok, madame Mengo Djouaka yam Lumaho Hafungwa. Na Mengo Djou pour comme Lumaho Yafungwa. Et madame Lumaho Yafungwa d'abord balance. D'abord Vumbua, d'abord Vumbua et Mikarakara Kofanya. Et da ula Faransa wote wajinga waoneze visa za Espagne za Daubini za Grèce waoneze visa kaudoenda Senegal na Tunisie yende le gawana wa Komori waone misafara yafanya Espagne na Italie yabom maho gweshi dans la merde yabo bwana shohangu yekeza hanyuri zija ngalizaba na mdolo kaya nyima méchante à ce point et alala namrutsi kolongera de mbaba howana kabati wanu irahanuo Batuna vumbua, mitilo vumbua. Non, tu l'as moi mérité à vumbula, oui, a mérité. Chatsire gemi ado hamnyezi mungu. Il n'y a pas le moment que je vais manquer de respect une famille de quelqu'un. Il n'y a pas le moment que je vais venir là, dénoncer un village de quelqu'un. L'importance, la personne qu'il sache. Mais DJ Sai nguju vumbua. Au cas DJ Sai si tu l'aimes. DJ Sai nguju ya vumbue. Haukaya wuhana gemi alika nguju vumbua. Depuis que je suis là, je sais pas qui ça va changer un jour. Inch'Allah, que ça change. Mais c'est pas mon truc de venir là de dénoncer les gens, les criminels déjà comme ça. Et quand gabu anadamu, wajiansa mwelezo, wakutuza nwada bakuvumba fami zawangu, c'est pas moi. Mika luvumba fami. Shamanam Shihamadawe, hu mérite, ou vumbulwa, hu mérite, ou dénoncewa, haukawe criminel. Wende mbaba huwana hao, wei hawanza, wei hawanziza, wei haunika makertas, wei haufanya tout ce qu'il faut, wei dia hutowe mabungu, wei dia yatsonga uvayo saluva jema, wei dia yatsonga uvayo mna gauni mwema, wei dia yatsonga leuli wa ula kafu, asopo ndo bala sembu mao, eske unu binadamu, eske unu silamu, subhanallah. Ya Rabbi, nyezi munarniki hatima njema, badinga suwana damu wapeu, haswa sodani wana washibani marankunye, na mreti zirankuni zahani. Winjo hanyu mbloko wangu wa manyo atijua ono wana. Na bo la plupart yanyu gam tsongo ushanja sababu la kafu. La plupart yanyu gam tsongo ushanja sababu gam dibo argent sale, argent facile. Alafu mwana Mshihamado yungujo hunga kwani mwanamme. Yedi ya pembe kudu ya mlole. Jene kalbo shilanzole de la mlole. Ya Rabbi. Badi kuni ngabwana da mwanzaro hombi. Homru henda hata kuni unda balase mrumaha ho yatu ufungua. Wali wa balase mrumaha ho haruman udziru hamada unu. Yeba hatida bukaye uomrulona nationalite. Sheka ula mruwa sejur jukabu hemba sejur ya haya mba endazaho. Hafungu hasi swaza heko moli. Wala suagula mjina mkanimba rukuhamba roho. Baka mtina roho ngani na magaya. Shaini maneda muluna roho ngujule ukaya zinuka zirendwa. Zinuka zifanyishiha. Ya Latif. Ya Rabbi. Imanede mwengu ya rumatambu. Ima pesa yare mwe amande. Nezi fungo ya fungo. Ijo surugo yangu. Kamtina tampa binadamu. Cheni usiku mjoka les 6 je vais aller prendre les sous. Que j'ai pas travaillé.
zesprit zanu ngazenda esprit demo mungu mekatso na valeri mungu mekatso nziwa mungu mekatso stehilo hasababu ni zela kafu zinu mungu maho yo uangalia mungu maho yo ufanya tout ce qu'il faut shabanda kutsumtsa hudi wazakaji atunga ulo mwanadamu wanawashe wanga walo banu wazaya wana walo haru masufra swatunu kwa makeltasu ndo maha wando maha wa subisi wa watabisha wa waderange. Toi t'as trouvé un ange ya wanza ya wanziza ya hunika keltasi za paksi wardi wazaya da wenaye subhanallah. Ya Latif zinu gari zamba nga wanadamu watukiwao nga wanadamu wakozao nga wanadamu walona rohombi nga wanadamu watsona roho leo lamulana hewa ngasu wapeusi wa Komori mwanamshe mkomori iyalala na mrutsi nkodo baike kariboshi la hawara iyalala na mrutsi nkodo baike kariboshi la hawara gerabe mrume ya zayade na mru gamsongo nja fikirambi mrende hauno mwaname mrajina hanja fikira ya himana meola haransi ya mrumahahe hadungu bote itona hata mradi hadungu Burundi itona hata mradi ili ya sakrifie mbaba hawana yedamu ya hao. Alaikum salam na daran watukof nyezi unanike khatima njema yanike musumuma insha Allah nyuanasho hangu na mdo rekonese njema hunuri jangar joulawa. On va laisser ce bas monde. On va quitter ce bas monde. Sonsi pia garjo uranse dunia ino. Waka wenji na wenji wakaka ili na ukwa wati. Walaikum salam azam. Walaikum salam. Ya Rabbi. Inurohombi. Mrumahaho. Ya hurenga wakati mziro. Watikana rongo zahaho. Ya hulola. Wazaya. Ya hunika kertasi. Hapaksi à ce point où tu as uje umbalance bonjour Comore FC Mali uje umbalance wani wa mfitino polisi ya ukemru mawedo nderanga maklandesta e hiyo tsirohombi ya hiyo tsiopeo ya udwa zake zikirta suloni zodi ya hunika watukufu ngazi yao au kakanash dans au-delà au kai santé kai tsi à 100% Shangyo 95%. Nyezi Mungu arnike taufiki yamnike mvunasiha wanasho hatu mdoju wanjima maredwa au kaila kafu inu unju hanyi mtuwani zankili henu liwala kafu mrume katu respektewa henu hundo arjan fasila ukala piparia hanyo henu wakati mwenda hata mwalolwa nyuzi hema fu ya demo ya vampire wakati kao nguhunre kirtasi wende hata ngoliwa emrumaho kwa tsunga mastei kwa tsunga respect kwa tsunga makalima mara hafu wakati la ngoro ngembua huyeza armale shishula eko tegosh udoma ngalaja subhanallah jadi kanga rjokaya owana umesima méchant sima méchant kanjaraya sheka zijaza hema na mshe ngarjuhamba arrêtez-vous s'il vous plaît arrêtez-vous s'il vous plaît Mwenyezi Mungu anike hatima njema wanawashi hamanda wani Mwenyezi Mungu aliponesha mshahao wajihansi ya ukaya objectif ya hao dohunga tumola hafula wanadimdu waradongo mahao nai na mangali mwana mmehamandwe ya kausaidia wanadamu wenji wajahunu faransa denda ya warenga ujahunu na mangali shababi hamandwe ya beha mazababi wenji wakagrese warenga ujahunu ya renga mazababi wenji Senegali na Tunisi ujahunu ha passport yenda Espanya renga mazababi wenji ujahunu yenda Italia renga mazababi wenji ujahunu leo yakauja balance watsimrumbaji na shade mrumshaha salam regard Musa Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu avukishe shababi wei zedwa zikire hao nje Mwenyezi Mungu yamtoe yao au kanga joka iti zifungo zangu izo zifungo ziziro shabu mwana mishe ngojohunga majito au kaya izo warenda Mwenyezi Mungu gojohuliba udua za kese jululoni yo ya hunikade mwanamme wei na mwanamme wa kweli selaru ndo mparisa uparisa mrume wazio na maji haini erori mruma hakaniyo keja kabidodo mbalanso polisi ngojojo manadeo nae ngojojo utawende zao zenzia pizi yangizo na hune ukaya ya meilleure solution
dore de mrumaho nai umtsimbiembi watukofu. J'ai besoin des appels gamjo coupé et live ya TikTok wanru apare aukaga mono mama ya sinigeyao wanasho hatu apare waonesezera aizahao zahe mbaba ikaw sejuli imbili ya komori banda hamitse mwana hahe autiste zahe mzadewoi inda balansi mrumaha yabonye mlo TikTok heno joka hanza ngujo huja Facebook ile dzina ndilo wilo turamle ya komoko yaji ya suiveze appel nezera aizahwano shangar coupé au TikTok rengeze appel 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 heno anzo paro jo pare numero hiyo ya unisezera aiza 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 imana mshewo havile grace uho jahunu havile grace 07 73 90 17 54 gamjo jo para mparticipe monesezera aiza hanyu nizefikira za hanyu Mwenyezi Mungu alinike hatima njema yalinike mwiso mwema zahema zababi nano wanruwashe nano wadzaze ikao rutlawa yedira ridungu longombi ridungu nziambi a ce point ya uhimiliana nai dahatu wanro mahanyu mwa wa mlolani hau wanruwashe kao duma walola hau du wadzaza hau wanruwasha hanyu hau du wadzaza wanro mahanyu hau nda sifami rakati juma ujilenda nai jeli kamwana ukaya wasi hawasi garanda nao nai bambaba il trouve le courage ya enceinte mwana mwale gamjoka c'est pas facile Yavoka Kamjapara, dans 2 minutes, je vais arrêter le live. 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarinike mwiso mwema, yarjali joka na heri, yajalie mwanadamu wei, Mwenyezi Mungu amvukishe, wabuhe maavuka wajoshida wamdailie hata yalawe yabo, wahanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamshawi ya joka ya izu ya renda hanandi naye au kaharandi mbaba huwa nahe naye mbaba ya mwanza mwanziza ya mtukuza ya tsuna ya mzishia shazengo zontipia ya mfanyia. Mwenyezi Mungu ajalie joka na heri insha Allah ho hanza hahi Rabbal Alamin kabatsu paro shangwa jo hansa tende habari za komol ngo katwadu jawani par hata mpaka da yabo boom longue vie à vous insha Allah. Mwenyezi Mungu jole hifadhi ya mhafadhini ya hifadhi ya sontipia ho hanza hahi Rabbal Alamin. Mama Yassine ye para messenger bada hamba ketsukir para messenger bada hamba ketsukir au kaya habango paro ketsukir je sais pas pourquoi ye para messenger msongo para mimi messenger abongana ngao ya appel ya mama Yassine lijauzi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama Yassine. Arushila mama Yassine. Abaka tudo shindare njia rumaze ndongo zenu sha yadi sahe mwana mmewo ni mwana ikamuhimu bashke mbuha fuha chojojo itambani ya hei bashke ndezinu kwa lina lillahi na ili rajiona anambuhe mzade wa Iranzi mzade wotu haviri grezi hoja hunu yawe hatuenda rengwa jawa uwarengwa elewo haina hali ngumenake mwihatade zila zao bashka haka humrema bashka hatojo mdunga hauya fanya haina za ufanya satsilizo woti mrumshe uo krimineli awu haka hanza ya zime ya rende tihindwe mdumahe ya msijini ya mrende zenongo pia yawu hare isu izu ya kautsaha shadi waza kagawo mzima kawo Mwenyezi Mungu uyovimisa yabo hajiwono kange na chuo mru rambasi maislamu rahaya tufungulwa rendela ona mwizimu yardianzo ende mbio yatsahe mrume amlole
yabo subhanallah rimlani rimlani baisho tihindo Mwenyezi Mungu aliponesha shahi atezeri zahe kartozita bainga rambiyo mwana mshewo yukana urende hizo sha Mwenyezi Mungu juhulivambia na hizo ujuenda waone heli ya utwa magodani vanu kujamba habaya liyamro liyavi hambu magodani bali andu yababu simrumshe pasho kutimrumshe wa haina ili yimbu membu Mwenyezi Mungu yimbu mamtume haruha yabo swami ni baskenzi na huikaza habu kajo ireje yetseina bainga ruhambi ubona mwana mshe hudhulumu wenji hudhulumu ruhao ni maisha ho shakuja dhulume mwana mme ukauge na famivae Mwenyezi Mungu ndo ushwarifu kwa mwana mshe izo kazerendwa na rihensi vabi si wanawashe rihensi zeroombi no wangu wa ume bawanu sindo warawazaya chana nao riho harmozo adikwa hao na rihensi otodurando wangu wa ume wanu tinindo yoti nyangu mzazahe no wanashohe vanu walio kwa tibwema nawe bu mwana mshe na wama uduka ngo urongo wanayi ngojo amba waudea abo yonde babina kanza nuhambi Mwenyezi Mungu na ushwashilishe hivyo wanzo wende shangarabi mmewe yendo ya mlule Mwenyezi Mungu na nze ya uhabe marumbu ya kufunge mahala ya mbe uvio wana wao kamwa benze wende watulwa mahala kriminali ana woi yonde mbailo ruhusiete bu mwana mme bao emana yafanya hizo ndizo vahuwaka humrenda haundizo vahuwaka humswaliti hizo zao na Mwenyezi Mungu nae de ulo ya buju hizo marenda shanyo waili Mwenyezi Mungu jombehani bahanu kaka mna upolo bahanu mjokriyo ngamjo kama criminali pir rawire mwana mme hawarao ngo mjobewa kamna upolo ngarabu za mbaba oy eza mwana hatuzihisa botura me mwana hangu mu ngina seza bientôt inshallah yekarongoa namba ya sini na uwe mbongoza ngujoishia yoenda mwendo hatuona makao mama papa dono yo yekarongoa yabonga njuwe izwe mwana mshewo yaziwonao shaya wao nao hamanda wao ukwashindi wakati wazima kutoka juma henda mbio oda holi kutoka juma kwa tujua pasho kwa tujitaromo ujua Mwenyezi Mungu zilu yao wajua ukansi tranquili mbavi telefoni 2 minuti wajua mbio wafanya sport baya wote kanza nambie mbada woi haka mbaba shaba kati mbaba hambangure ndo nai hajirende nai chuo wamba soma ye mtojo soma bashkende mwana nazaya njajo soma hitima pesa kaenda ya heye njaka yao kefa hari mwana mahangu au mjomba hangu antoka ambwa miti yondo amba nasoma hitima ananiondo nuhate roha hangu njajo jiania chuo hasa hale hitimata muta hozimboaji bahemba bawoi udo paro aibu nziro rana ino yabo wa mshangiria na hitima ya wakauhamba wasomo hitima ijo ware maonzi waongwa juhenda pasoko kwa jastikini ya ukamwana kwa jastikini ya imna mwana hao ye damu ya hao kwa diziviri nai mzazi haka na imani na subira hafanya hizo mbaba kajaziona shari ngwambo bomba ebu wakanza ujihanie tengela somwembo mshe mdu wa jihani some hitima ufanye testate ene yawe sailaro jojua evano ya mitando ebabanu waparo kamngu vanu rijuhari mhansiza hambale mwana ngondo ya mtambu we hongondo ya mwangalie mitihula izo pia wangu zibabu shairi wakansi wa uchojifiti ni wawe uchojifiti ni wawe rahale kaunule jaroha wa mzaze sirono wanaheliyo ngartabia ushari amino wa Mwenyezi Mungu kamnyezi Mungu jua buleze hanya za hao insha Allah ya warende wanaume na wandu washe kamwa benzi chabo mbaba watapwa we mwenye usutene mzaze basi ulandawe shamzaze kajajuziona shaizo wamfanyia nizo warenda ya haina mdaba hatojua ambao ashiroi sheka wenswabili hurambiyo hubali amfiyo hucha weshuli ya hisa haina heli mzaze kajojo hudhoni ya bashke bala ulandawe ya mtu ambazi ndo ajiha uja mzaze tu haka na imani na subira heda tangondo ya tahe mru
ya jangwa wingondo ya mlole hauja undongoza heli yo hauyambe mbando ngono ili uti njoma gobani shabo mbaba kweli ya hitima isa yuhukanzo rooni no hitwani kwamba kuchuhuja ufanya hizo yabonga ruhusta suhote ubombaba ishia baske maore shabano mzaze maskini bomza vanu hujo kanadwa paswe ekawe mfaransa mwana wo mfaransa ngasina ambasadi ya Faransa ngasina ze dossier za Faransa ngabwe master social wo ujo ufanyeze nzia bahemba ba wo ajofungwa bashka ngufungwa komori shahadorengwa yo ekaza proviso pia mziveha mwangala ya ambasadi wo mwana mfaransa yarendo itendo harumwenzi ya Faransa wangu wafanya plenty itambazwa pia bahimba babaske komori hondu hao c'est vrai sha wallahi hajorengwa nenti ya Faransa ne ambasadi ya Faransa ilo komori kamwana ya mfaransa yangamiziwa embu yatawa wonge hamamu izi ya lo suspect yatawa kabonge na droit yafanyeza ndongo pia kamzaze woyi mbaba wabo hawe yarande hakimeni mineli bomzaze ya saya temwana shonga ya jitashonga yeye bashaka bahia baba sayinunga nuhambiyo bomzaze ukana ye hadisi lo no wa Faransa kahuanika ngabonezema association ya lohundu washangiria weze ndongo za heliyo kawuhavielewa shote mdo yaji puse bahia wanika zo wajuendela mbio hata mbaba wuhajo tuwema godani komori banuna rihense kusodo mba azalinge ngewai azali wolande mbaba wa hensi ngemwe mbaba mdahoni yalomwe mwana titawazali kadojana rahana mbaba mwi uloda honi yale mwana paswa azale kange mwingu ulo shaya omali ya daula na nongoza serikali shawo yale shahe no yeze mbuna ripone sharsha yoni zona kanza nuhambie bomza ya waba mbaba wasare ndi handu ichwamba mwanzo avire maore bombaba shonde maore yonsi ya Faransa au contraire yabo tufanya plaisir babo washili maore usaure ngwabu tulo ashibani chanje dzina hata wojo parisiwa paso usafusomo hitima isayandiso huwana yabonga ruhambo mbadiyo nganambiyo mzaze woyi usafanya imani na subira baba imani ne rohe subira irohe riangale mbaba woyi riveheze preuve ya ambasadi ya Komori ngiyo yabo yo ya Faransa woyi mwana mfaransa udungwa unona likoli ya Faransa wadunga oze ndikape uliona ndongoza mdikape bahi wallahi nganuwabyo bomzaze kahudungu angala kunurifanye zeto siyo hizo wallahi mbaba wo bashke azali halolwe mwana mshwae shangu utofungwa helu ya Faransa yabo tuwambe mbabi yo bomzaze yone mbabi na kanza mwambie baika ridore enda ze ndongozino hato wana ume ngwa jodore ndwazo wana ume yabo hangu wa jodore ndwazo ekabo mzaze hushindi hubirwabo wasawamba wasomo hitima ngewa wanao bahia baba haino warendeka city hindo bainga no abobo mzaze hima uonise kabanu bahowe mstarabu we mwana uduharu mansi ya starabu yalona master social yalona mamdepi hashi na tijiliko ezeliko lizo pia ngabo master social molikoliwo iho pia ngano ujuo ke mwana hangu ngena kenza edini september yabo ngufanyo seza nganjoze tuwa pia baingo wajojo mrenga wajojo urenge mbaba uo kaufanya pia fanye ze droit pia ze dossier zive wayo wafanywa ye plainte international bainga nuhambio bomzaze kembaba uo bashka hunri hombana henya garto humto wabeshoti hindu waharanga miziza wana malaika waharu wana hatu wachorongo wasiwambanu malaika kakartujo hizo Mwenyezi Mungu akanza fanyi yujo Mwenyezi Mungu ewarenda helinu yajo watu wazo assalamu alaikum waturamu na ujuendela ujumaabo yabo purwa jimbaba garu shukuri yao raura dijesai watu manzani zoza hauna Mwenyezi Mungu siri manzori mwishilieni ngaruka na mwanunu rudo mwishiliani banga mbwa wenro uenje macho gabo zingi zishanjeo watu taha washanje izoza hao watu tamwishilieni izoza hao na Mwenyezi Mungu yone babina kanza nabi assalamu alaikum masi maraba menji mama Yasin
Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, narnike mwisho mwema. Huhanza Rabbal Alamin, wanadamu ikao wakati juma uredana nai na utibia nabi aswa dwalo wanaha wadojo kaya wajo uone nai hun duniani waone nai akhira hakaho mdurenge mwanaha he yamle bewekele mwana udona akili eshahaho Uislamu koja permete ngera be mdurenga mwana mwade autisti wa haho wamza damu ya haho waona ya ukango profite umle baka wati ujua hauke mwana kana urongowa finalma kajarongo wa Mwenyezi Mungu azivenua tawa hubaki komori bombaba kutujua urejei banda huli hitima hukaya yo hitima ndiyo wahala raili izo wafanya ufango ikao zatu bidi zifanya ni mwanadamu haukaya hurenge mwana mwade Mwenyezi Mungu jurnike hatima njema nike mwisomwema nana mwana mshewo ikaw enda fitine mrumahe mrume ikaw yamnika sejuru yamnika kirta sazade nae enda yambalance komkwe mrumahe udongo ende nga clandestin Mwenyezi Mungu alipone sharum de jokaya yalando njema na do shukuria hauka ojiro tu swa komori mruka nza kubali njema yare ndo abaike ye mruhu manado na mrusu bitwambi ukaya hurondo njema uzishukurie hauka yatukubali njema nana bikana uzikubali Mwenyezi Mungu nalike khatima njema niko mwisomwema yarjaili hason sipia mvu na suha rikanemu hata rifungetsumu ijo kubaliwa arsamile makosane madhambi huhanza Rabbal Alamin atampaka dayabo boom longue vie à vous inshallah.